muraho neza nizere ko muri amahoro. Kuva aho social media zaziye abantu barasa n'ababaye abandi bandi. Ubu umuntu ko buragenda bushira mu bantu kubera social media. Ibitaravugirwaga mu ruhame rw'abantu ubu nyine bisigaye bivugirwa mu ruhame. Ibyari amabanga y'imiryango y'ingo ubu nyine byose bisigaye bija hanze. Ariko kandi inshuti bavandimwe, mu gihe tutaramenya yuko social media ari umudugudu wuzuye ubucafu, wuzuyemo gusebanya, wuzuyemo virus zishobora kutumara, mu gihe tutayitwayemo neza turacyafite ikibazo gikomeye cyane. Mu gihe tutaramenya ibyo tuvugira kuri social media, mu gihe tutaramenya ibyo tutakwiriye kuhavugira, mu gihe dufata tuka-exposa ibintu by'imiryango yacu, ababyeyi bacu, iby'abana bacu, iby'abagabo, iby'abagore, byose bikaje ku karubanda, dufite ikibazo gikomeye cyane. Kera urugo rwagirwaga n'ibanga, habe niyo habaga kutumvikana cyangwa se gushwana kw'imiryango, byarangiraga iyo hagati yabo baganiraga batumvikana, byashaga mu miryango bikarangirira iyo ngiyo. Ariko mu gihe umuntu habaye kubitana gukozanyaho gatoya kera ukirukira kuri social media, ntabwo ari byo. Social media nta muntu n'umwe izubakira, ahubwo izorushirizaho kugusenya, ikumara imbaraga. Social media ni virisi utarebye neza ishobora gutuma utakaza n'umutwe cyangwa se ubwenge. Rero ntabwo ikintu cyose kiza kuri social media ukwiriye gutekereza kano kantu: ese ibyo ngiye kuvuga ndabyungukiramo iki? Ibyo mbabwira barabimfashaho iki? Ibyo mbabwira ese ni ngombwa yuko mvuga? Ese byari bikwiriye yuko mvuga? Ese bino bintu nyuma y'imyaka ntibizongaruka, cyangwa se bigaruka abana banje, cyangwa se bigaruka abazonkomokaho, generation de generation bazonkomokaho, ntibazohura n'izi ngaruka? Kenshi twihutira gupostinga, dukurikirwa n'abantu benshi, turaba famous, ibiki n'ibiki, ariko reka mbabwire ikintu: ibyo dupostinga byiza cyangwa se bibi bifite impact bizotugeraho mu gihe kizaza, kandi nibitagira impact bikugeraho wewe ubwawe wabipostinze, bishobora kuzogira impact ku bana bawe, byaba byiza cyangwa se bibi. Birababaje kubona ufata amakuru y'umuryango wawe ukayashyira ku karubanda. Ese kuko social media izakubakira? Social media izokubwira inama nziza? Think again. Abantu twige gukoresha ibanga ryo guceceka. Urugo rwagirwaga n'urukundo, imiryango yagirwaga n'urukundo, yagirwaga n'ibanga, yagirwaga no kwihangana. Ikitagenda neza abantu bakicara bakakiganira. Ariko ubu nyine umuntu ararakara kugira ngo yumve atuje, kumva yuko yaje kuri social media akavuga ngo kugira aruhuke. Kurisenya brother, kurisenya sister. Ushobora kubona abantu bagutije bakagushigikira, siko bagushigikiye kuba arashakira ama views. Ifoto yawe zo gumitrendinga kuri social media ngo nakabyagenze gutya nakabyagenze gutya, ubwire ngo urashigikiwe, ama analyze abe menshi, ko batarakuvugaho ibintu byiza. Kuhora postinga nta muntu n'umwe arakuvugaho ikintu cyiza ngo bagukore ikiganiro kimure 24 hours ari we baye bavuga. Ariko gukora ikibi, cyangwa se umuryango wawe hari bitagenda neza, cyangwa se famiye yawe, cyangwa se urugo rwawe ibitagenda neza, hanyuma akaguheza urwamenyo. Siriti uri famous cyangwa se ufite celebrity kuri social media, ni ibintu byo kwitondera cyane. Tukontorora ibyo tuvuga, dukontorora amagambo duheza abandi. Ese bino bintu ngiye kuheza abandi birabubaka cyangwa se birabasenya? Mureke twige gutanga inama nziza kuri social media, aho kugira ngo tuzane ngo naka ngo ameze gutya, ngo mama wanje, ngo papa wanje, ngo yangiriye iki ngiki, ngo umugore wanje ngo yangiriye iki, ngo umugabo wanje yangiriye iki. Ibyo ngibyo si birakenewe. Iyo abantu baja imbere y'Imana bakirahira ngo nzokwihanganira mu bintu mu byiza ibiki n'ibiki, bro, ese ubundi cyo mwita urukundo niki? Ni ukwemera quality na defo z'umuntu. Urwo ni urukundo. So mu gihe wumva yuko kugira ngo uruhuke, kugira ngo ukemure ikibazo cyawe nuko wirukira kuri social media, no, that
ntabwo ariko byari bikwiriye kugenda. Nitwige gukoresha social media, tumenye aha ngo dukwiriye kushira ubuzima bwacu. Nimba ubuzima bwacu ikintu cyose kikubayeho kije ku karubanda, dufite ingaruka zikomeye. Ese abazadukomokaho, generation ziri inyuma, ko murabona zoza zimeze gute? Mu gihe ubu nyine umuntu ari kuje kuri social media ngo mama wanje ngo yangiriye nabi, ngo sinshaka ngo kuzomubona, ngo ndamwifuriza gupfa. Mama wawe kubyaye ugutwaye amezi 9 akarwarana inda yawe, ariko nyine ko namwitura ibyo bintu bya social media. Niba mutabizi, social media irasenya, ntabwo yubaka. Abahari bose suko bagukunze, abagukora ibiganiro bose suko bagukunze, ko barishakira indamu. Rero twirinde gufata ibintu byacu ngo tubishire ku karubanda. Ushobora kugira ikibazo ko burya kugira silence cyangwa se guceceka n'ibanga ry'ubuzima. Guceceka nibyo bigize umuntu. Abantu ntibamenye, ushobora kugira ikibazo ukabicecekana, wagana no mu bandi ugaseka, abantu ntibanamenye ikibazo ufite, kuko si bose bakwishimiye, si bose bashimiye umuryango wawe, si bose bishimiye uburyo ubayeho. Hari ababa bashaka kugira ngo bagutera amacumu, urugo rwawe rusenyuke, imiryango yawe isenyuke, mubane nabi. Abagusekera bose suko bagukunze. Ibyo byose dukwiriye kubitekerezaho. Ikindi, inzu yawe nutayikinga, ibisimba, imvura n'ingwa byose bizinjira mu nzu. Rero nukingura imiryango yawe, uwo ari we wese azokwinjirana, uzimara agaciro. Umuryango wawe uzovugwa kuko wewe ari wewe wenyine wawutanze. Umuryango wawe uzogirwa ikiganiro kuko ni wewe wabitangije. Rero mureke dushireho inkingi, duprotecting imiryango yacu. Titube twebwe kuba prioritaire yo kwisenyera imiryango yacu. Kuvuga ugasohoka ukavuga umuryango wawe cyangwa ukavuga urugo rwawe nabi, uri kurisenya. Ahangaha rero umwanzi ubumutije imbaraga zo kugira ngo abashe kugusenya rero byuzuye. Nicyo cyagiye baza bakazana n'andi makuru atigeza n'abaho kugira ngo usenye. Twirinde muzo tuvuga, twirinde muzo dupostinga kuri social media, twirinde kwikora mu nda twenyine, twirinde duprotecting kubw'inyungu zaba dukomokaho. Si byiza kuvuga ngo kwa naka ngo uriya ngo ni umwana wa naka ngo se yagize gutya, ngo uriya ni umwana wa naka ngo nyina yagize gutya, uriya ni umwana wa muryango wagaze gutya. Mwibaza yuko bifite impact ingana gute ku miryango y'abana bazobakomokaho cyangwa se bazodukomokaho. Mu bitekerezo nshuti bavandimwe, Imana ibamugishe.